twe ngamo nebiga egetuo gekorukwa Irongo kebe created egetuo gekorukwa Nyagesa tea buying center kebe created na boigo gesure tea buying center chingo kichicho nigo babekreteneni ne kyombeke kibotorine chimbe basebunge yo niyo kiraje gutwara etaro eri gusegeta basaye kweri kyasobonge rio babe abakichukura mbate banga kogera chinamba cyabali bakubwata chikura chibe chinyinga sebo basi bate birengamba dete ko banga naende chimbero bobasi chimbere chibate bire chira base epare wanzira bishop mugende baka mutuntu na bate birengamba bangete boja koleta chimbere ejo bona tokoteba mono ebijane bibiye bigori bike engaki igegoja mutumeke chance yo kubwata chikura nandi mosoke muba bwatisi yagere chimbere chibechi chingenjo mono nanye nabo ekero mbaromoke bwa abasayi nabo yekoria Gen Z oenekiwa asobochorio boke bwaeta nigo bono abamanyabo banyako bakuburia abasayi bwesokia sobonge ryo kwirike nabo igogwaka chikura nabo yogutige binyo byo tindia ekero bagwaka chikura. Based on the results that we've seen, even we watch the queues, it's actually true that the youth are not turning out to vote in as high numbers as the elderly people. We therefore are starting a campaign, and I can tell you that the IBC and the politicians themselves must do everything they can to encourage the youth to not just register, but as well get out on the day of voting and vote for their leaders. Banyari bakubwata chikura, especially abasayi baito tokuba encourage mono mubwata chikura erinde munyore torosi change eri muratakira tukonyasi sitoga igabo basi ebijane bikonyonzi kwa marumara goba mambi mbiko boka bigenda gwaka chikura igo tafadhali tuteme kwa fuidia magana yechichangana magana ya binto binde engagiye chikura twarengere ngaki na barai tutete gochora tigatobe serious asengenje genteke nagiyo chigia tokonya konyora barai bagatokorere gasingia ngatwe sokia sobonge erinde twe register una voters ekero twe registre naende ekero litukorie chikura ligoika tosoka sobonge togenda twake chikura chito no morembe arafu nari torachora barai bari toganete batorae asense yaito ya Kenya gochaka alinse umurai uri inse kabisa pako umurai igoro kabisa. Kulipoteria Ensoko TV kuroiga sebunge ya Bobasi county ya Kisii Chempetual Machine Bemono muri Pethuel Machini kurwase bunge yo ya Bobasi county ya Kisii to wasose county ya Nyamira mwancho muri geria MMCA we ward ya township muskeduko ya Gimasira nigobona atebire ngani gaba senator batakorete ekene haso muswada bukoria kumurusia biso mu governor bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo nagoteba nga esabu ya abantu babere igoro ya isato nigo yekiranete ka kona samatanga ayamo hime ya mochenwa hechiro ye ensemo ye ward ya Gisima ebunge ya Kitutu Masaba nigo diukate abire boigo nganigo babwatete enswe engima na korende habachogi bakayarorera bose bakayarorera amabera nakoye bwatoka muri Kito Steven Nyarikine kiranase ensemeyo ne chine chinkwana cyo mu MCO yo nyara ko bakagotwariganije insweye nabonaye tegabuya emechegechege tu abigitegeza ensuka ya chengene na tokaye bwani buni nyitwe kunyona na makoko busa yagotere tokaye shuki umboka tukishuki kira bachuki bayarorire ngaki minja moyo kirengera yabachuki batu tabana ni garinge ane bakaye bwani ono tugwite ngeka buzire kusini ndani yangu Nje to nendani meyeira miti. Akina nje bonta kete kuburinga abantu baminto mwe gumuna baseneta bari gukwana. Bakatanga bono liba gari yatukire bono tigango turo ko mashtaka ebintu byabantu banyamira ekabya senye ntiru kabakire kubigiri bakatebaro na maene yakutubwene takonyora liba gari isaine turarigererie ibintu ebyo sowe. Kitagekaibire gari kabate bangato abanense ya motora abona nishika kabakwira no korona bakababuna abantu bari bari kwagacho munaro paperi kero muntago kwani ruge ngao ikabona nturamanya buyanga into kiabete nairo bimune ngani hatu wasiriranye bakabata maninsu yeito abantu bakancho ngo tebali kucha hapa kaba mbili tukasirirana tukatama ono poka lero naje kutumuruka kurumata ikasenta acha kubura ngatigante byabantu baminto pole omo MCO Nyamaiya agasirete oyo nyanshongo ikabanganiga igabekire godio komoko agaseri bugojika oyo bwekere nyakariza ini agacha obo speaker bona ba MCA tole ororo tuarenge moyo etuarenge 32 tutadi ya 32 ile 21 lakini tukaka chikura paka 23
Pone kintu yukanta maitinga abantu aba batagete uyoserete kukuru nyanshongo tomoreta akekura amana kuigana oyo onye bwekerenyo oyo beiro mu speaker ara arusie go pia libo speaker acha kamno mo MCA anamana kuira na igura ariko verify uzuyo sire tu nyama yaga twara kondo to tomokori yesu tu igweto bogete na rasa abno babantu babere ntumanyite baboge nera gatwara kondo tumutura boke tuje tumato akire kura anamana kuira na ira no buina bwaje kuzi bono akisabu yinu yaka boka Nairobi ari nkwaro jibako akaga bateba ngaro isegente kabanta abanyamira mbiya bale lakini ndege singencho abachogi bakite mwaro kimuna bakite bakagwa ari muna masagiro abachogi baiturende bakakuwa na bije kakiru montagatane kintu Kenya mira kwa kirara nkitari ngankende gusema ari gusimbonda ntagite kurusu musko mutengeri egente ekemo gyoka ngosaba ekemo ekutiruri ninja rwitu ekotebanganya baro ne rumusiko nande tabwati manga nande nabamisi tu achora tu kiru nindu tu muzitu nande to kebe kiru nindu atagete akutururi nyeri nabakotebanga ebintu buno mupangilio onyamiro rimuna nayo abande bako nagotana o nagosenga board gose municipality chigaitiri board ntuteyo tu approve bune assembly Togoska bosio mwancho morigeria bosemi nigo bwarurwe gochiase abasae baesokia sobonge eribairi kebuna abakichikura kagukwana nensoko TV nigo bono nyanusi omwenga oyoro mwana siasa nendo monchoria kurwase county ya Kisii nigo bona sabira abasae komanya buna na bange bare naende nabo baranyare ko babakorenta obonchoria ase oborai boigo nigo basabire baetange kurwase chisegi chabana siasa amatuka twara menyire ge sense yega twabere tugukurera abasae baito nganinu ogosemeri kwa mambi lakini bona siyekeire basae mbali gosemeri nabo bono tuikeire bona abantu baro bogosemeri nabangina nabagaka esengenjo ekero tokorora registration yechikura bono igabuna chigenderete basae mbali ko register omonto kando ko register ikura no monto go transfer oro monto monene n'abantu abanene bali batabwate chikura nabo bagenda tokora registration namba y'abasae abo barabange bako form about 60% of the population baragenda kubwata kura naende mbali tayari ase tokororera ng'abasae mbali tayari nechikura echiga chiage tuche mini poll echiga chipa elections basae baito igo baimoka bakagenda ase bituo bireri bagabagwaka chikura basoka isiko barende chikura igo basoka babwata amatimo amagena nechinsara bachigoita abantu abasa onye batagete korete kerenga gyo korete change yense yega tiga bagende babwate kura tiga batiga asira tiga batugo etama tiga batuale kerengere gyo koreta mabadiliko gwetera so gwakekura ekero baikere ke wange kyonto chigotwale gesaku kyomogusi kosegesaku gya Kenya kekoreta maonjoreri ekiagera okugani ogusemeri gwensi pikorwa ase serikali korwa sabana siasa yokora sabasae abasae baito bebire nga nkige kogere mechandera soborai kojakero so mu MCA kojakero so mu jumbe senator governor pake se president ngobo konwe bokoba asa abantu abangaini abaya babwate birengera liebiya lakini bataikogenda gwaka chikura Togoska bosio mwanchumu rigereria abatendri be kiama gia kanu kurwase chinsa gia ao hane mono he county area Machakos nigo baesokire na komusaba muraiwe kiama kyo Gideon Moi koene kiabuna nkobekare emiroberio ya bwango yokubarenta hamo habaraibe byame byo kurwase chi county ao gukwandra emiroberio yo koene kiama kyo nkwagendera kira senchirengia kurwase county Machakos bakora wana Peter Tuva oyoro munyakero gobwe kiama kya se county yo nigo bono aerebuna ekiama gia kanu nigo getara umerana hase abaraibe abo gwetera Tania emiaka ebere bono asebono bate bile kionigo kegendete kore Maria obokoreri we kiamekyo. Na ningependa kuuliza chairman wetu, tumekaa sana muda mrefu bila hatujakutana, na hii chama ya KANU sio chama ya mchezo au chama ya kuchezewa au chama ya kununuliwa au chama ya kuingia kwa chama kingine ili imezwe. Ningeuliza chairman wetu, national chairman, tafadhali tuite machairman wote wa branch pamoja na secretary na treasurer wa kila branch, na tuko tayari kujilipia malipo yetu wenyewe bila kukusumbua au kutisha pesa kutoka headquarters.
tujilipie gharama ya siku moja, tukutane na wewe, tukueleze mashida ambayo yako kwa branch. Maana kuna watu ambao wanataka kumaliza hii chama kwa ofisi yako. Sababu ambayo tunataka tukutane, hatujawahi kukutana kwa muda wa mwaka mzima. Wakati tulikutana mwaka jana, karibu Januari, tulipendekeza mambo fulani ambayo yazungumzwe ni headquarter na branch. Na hiyo mambo kufikia mpaka wa leo hayajatimizwa. Kwanza kama branch yangu ya Machakos, nina mwaka mzima nikiandika mabarua, nikiuliza kila kitu, na nimetimiza wajibu ambao tulikubaliana na NEC, na sioni matunda yake kwa watu yangu. Ndio sababu hiyo kitu wa kwanza nataka kila branch iongee mashida yake. Mimi nimesema pendekezo ndio mwaka mzima hatujakutana, about 2 years, na ni chama. Tunangoja nini? Tugoska bosio mwancho murigeria hekiombe kyogokora hobotatigia Polytrack ni gorero kyabwatukire oroboti rwabo bisabane nase chiwizara au hasomo akoyoga bwechirubere 25 roboti orwo ni gobono rokomurikero bokoreri bwabo bisabu kubwatakana nebirengererio bya abananchi habo bakomurikero bokoreri bwabamanyi abiga bakogendia miroberio ya serikali kibobisi abakenya chiribu isato chimibere 53 noyomo kurwase chinsemo au nigo baboretigwe amaborio na kobeka horoboti urukoba igati echiroboti chingikiranu hase okomurekera bokoreri bwa baraya semeroberio yabo murikito Julia Obuba agotumanya senchero wikiranu Ekiombe kyogokora obotuki Polytrack ni gorero kyabwatukire oroboti rwabo bisabanene aschiwizara au asomwaka bechiribubere 25 releasing its latest study, particularly looking on matters of the engine of the government in implementation that is within the office of the principal secretaries. Now, we were able to conduct a study that was able to assess the performance of these public officers and also the impact of their activities to the common mwananchi. Now, it is a study that is key, particularly noting that they do hold an integral part of the governance within. Oroboti orwo ni goro komorekera abakoreri babo bisabu kubatikana nebirengerero by'abananchi abo bakomorekera abakoreri babo manyabo bakogenda emirobero ya serikali kebobisi. Abakenya chiribusa tamagana abere ne 53 noyomo kura chinsemo au nigo baboretigwa amabore na kobeka oroboti orwo kobegatie chiriboti chingikiranu asoko morekero abakoreri babarayi asemirimo yabo. We were able to sample 3,287 respondents in this particular study, but not only that, we were able also to apply a pillar form of breaking down the various necessities. And that's going straight to the piece that is before us. I'm going to look at the various pillars that we're able to address. Among them is the pillar of the core mandate, delivery, and operational excellence. Julia Obuba, Ensoko TV. Mwancho muliria soroboti ruwa Julia Obuba no tugikiro mweria sense mega entangani ya maya kurwa Ensoko ensa ne ya motoskare tokuru mutmokomo kega se studio ya kabere kurana ndasege kagitari gitamba sense mo ya kabere togendre kwemanya. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Onye kubwatari iborio obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emiroberi yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 078866
6663 gose turikiririe kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'umuguse ebagoteba ngo yogose komwelio nero gose kabuya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Ensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banyasai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liye abande bagote bali mamos abande bate banga Saturday chinsa komirebere chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni mirna nabali bechinguru erikwe manyabo na wata kuchitana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondegi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakirari tuko bwomogusi nigo bware gosirwa nobolemi rikomera riburga risamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomogusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomorobelio wikiage kyomogusi nobe bokumerana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha Eye Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Mwanchomo rigereria karibu sana sense mega ya kabire ya mayakuru Ensoko ensa emo mbiyamona soko gendra kubwatia ama ayagendra teko kumanyira bono tokusuka bosio ko asorbotiro kubwatia ase omo jumbe wensemo ye bunge ya Kiaru Mheshimiwa Ndindi Nyoro nigo bono asabire emeroberio yoko gacha wechipara wetera ase use esereka emeroberio serikali yoko nekia kwa gacha chipara nige wente konekia etariko mwenekeria omwananchi hegurube yokobeka ebango nigo bono atebire emeroberio yabananchi gwakandira chipara heche serikali yanyareko bake gwakandira teri ingia konende nige serikali wente konekia bunango ikiraniere emeroberio yoko gacha chipara echo nabo igo gochitenera na onye chire eche chisira cheneke serikali yaneke buna ngwakanere na tunakopa bilioni 3.5 kila siku. Leo kama ni Friday, kesho ukiamka serikali itakuwa imekopa bilioni 3.5. Na hapo sijaweka ile wamekopa kulipa madeni ya kitambo. Hiyo nimeweka tu ile inaitwa net borrowing. Na kwa hivyo kama serikali inakopa hii pesa mingi kila siku, tunauliza inaenda wapi? Kwa sababu zile vitu zote wa Kenya wanaona
hazitoki kwa hiyo deni, inatoka kwa deni ingine ya kado. Kama pesa ya kujenga stadium ile tunaona Talanta, serikali ilikopa bilioni 44.5 billion, ambayo interest rate peke yake itakuwa ni bilioni 100 katika miaka 15. Tumeona ya kwamba serikali sasa wamechukua ile pesa tunalipa ya kutengeneza barabara katika kupitia kwa fuel levy. Pia hiyo wameenda benki, wamechukua loan ya kado tena. So tunauliza kwa heshima, hata kama tuko na uchaguzi in the next many months to come, kuna Kenya after uchaguzi. Kwa nini tunachukua pesa yote ya Kenya ili itachukua hapo beleni ati ndio tupigiwe makofi saa hii, tukiweka nchi katika shimo? Kama wa Kenya tusiitikie kuingia shimo ambayo tuliona nchi ya Ghana ikiingia, nchi ya Senegal iko ndani ya hiyo shimo sasa, ama nchi ya Zambia ama Sri Lanka. Na nauliza wa Kenya wote, ni vizuri tushiriki katika vile uchumi wetu unaendelea, kwa sababu uchumi ukiharibika, yetu yote inaharibika. Tukusikabusio mwanchumo oligera litko lya lero nigo lyaba eriengenjo hase serikali county ya Machakos asogo chakiwa senchira ya bene chisekta ekira chekubwatisia serikali yo kwegenderia naboigo ekiombe kiaba director ekira chegotendera municipality ya Mavoko Machakos naboigo Kangundo ukwana hase homoroberio yo nigo bono mugavana wa Vinya Ndeti atebire yiga nenchira yamo yo kwenekia buna county yo kwegenderere asenchira ya magendro na kwenekia obokoreri borobia ochiase abananchi. Today marks a truly momentous milestone for the county government of Machakos. We are gathered to witness the official inauguration of 3 distinct and critical governance bodies. These groups will serve as indispensable pillars in actualizing the vision and mandate of my administration. We have just formally inaugurated the board of our 3 municipalities: the Machakos County Rural and Urban Affordable Housing Committee, the Board of Directors of Machakos Water and Sanitation Company, PLC. We are not merely inaugurating a new board. We are officially ushering a new era, one defined by uncompromising accountability, maximize efficiency, and dignity in how we deliver one of our life's most essential resources, which is water. The County Rural and Urban Affordable Housing Committee will be the engine driving the implementation of vital housing programs, fostering strategic public-private partnership, executing effective slum upgrading initiatives, and formulating robust investment plans in the housing sector. Interest yangu ni kazi ifanyike Machakos. I have no other interest. I've given you the boards. Please, if it's the water companies, let us go and make the water company work professionally. It is not a personal property. Tukusikabusio mwanchumo rigeria muraiwensi ya Kenya muskuli ya Muruto nigo haumirana na barai bande hase okobakiro ria soko bekwesei komurobero bokwenekia korenta omurembe hase chisege chichene kiwe gatiense ya Rwanda amo neri ya Democratic Republic of Congo hase muchi Washington ense ya USA nigo bono okobekwesei komurobero bokoreta omurembe hoenekiwa hegati yomuraiwense ya Rwanda Paul Kagame no yomwabo Felix Tshisekedi wense yo ya DRC hase okorigia korenta wiki omwerio esegio ya beregati abasegeka kemiaka 30 ya etire Ruto gukwana somo igoyo nigo mwakere mbya mono muraibwense ya America Mheshimiwa Donald Trump asokobeka emeroberio yokone kiabuna esegio yo ngoikere omwerio na boyo gokonya rongo ru Africa ya mocha koegenderia senchire morembe. The compact we're signing today, which will be known as the Washington Accords, everybody sort of like that name, formalizes the terms agreed to in June, including a permanent ceasefire, the disarmament of non-state forces, provisions for refugees to return to their homes, and justice and accountability for those who have committed illegal atrocities.
Very importantly, this agreement also creates a new framework for economic prosperity. There's tremendous wealth in that beautiful earth. It's beautiful earth, but it was stained badly with blood, tremendous amounts of blood. But in the region that will support a lasting peace, and the Democratic Republic of the Congo and Rwanda have agreed to more closely integrate their economies with each other rather than fighting. Our presence here, Mr. President, as regional leaders, is a testament of our collective resolve. We will spare no effort to ensure this agreement is fully realized, mobilizing every resource and partner to secure peace and unlock the region's immense economic promise. The protracted conflict on our continent continues to hold back Africa. Our current 3% share of global trade is stark evidence of how far this war has held us back. Today's signing of the Washington Peace Accord for Eastern DRC is not merely a monumental diplomatic milestone. It is a decisive act to end a devastating conflict that has scarred the region for decades. Mr. President, what you have achieved is not only transformative, it is consequential and historic. Mancho murigaria togos kabosio hasumo igo yoyo boigo nigo egati yabarai banyarakoba bagoikirana ase ensemeyo bakoragwa numurai wenseyo ya America Mheshimiwa Donald Trump na boigo murai wense Angola Joao Lorenzo omurai wense eria ya Burundi Evariste Ndayishimiye Fauregang Sigbe wense ya Togo no murai wo mu Africa igaiga AU oyo manyakaine no Mheshimiwa Mohamed Ali Yusuf na boiga batendri hababwatani kura sensi ya Qatar no bomo weki Arabu asebono umurai Paul Kagame na boigo Tshisekedi ba rire eira yogo cyakobeka omukia wokonekya mbachi wikirana wikya eseyeyo omwerio. We have seen countless mediations and efforts, but none has succeeded in resolving the underlying issues. President Trump introduced a new and effective dynamism that created the space for breakthroughs. His approach is even-handed, never taking sides. He orients us toward the future, not the past, emphasizing that the dividend of peace is prosperity and investment, including from the United States. There's a time for despair and there's a time for hope. Today, we are experiencing a great day. We are looking forward to this agreement, which will give back hope to the peoples of Congo and of the sub-region. I would like to congratulate everybody involved who made this great day possible. We beg, we urge God to continue to guide us, to guide the steps of all people of goodwill who will become involved for its implementation. Committing oneself is something, but implementing is something else, which is why I call upon all of you, provide your contribution to actually implement this accord. Mwancho morigeria no tuwikira omwerio wa mayakuru ensoko ensa emo hase obutkobega kurende tutarakora nyarakoba tugutuma amakwani abene gochiase Caroline Mausa
uyo nyarakoba kakobekero egutwa kurwase University ya Mount Kenya ensemo ya Thika haiga ase county ya Kiambu rituko ria rero asa nyarakoba kagwetera na konyora degree ya ase amaigerio ayaiga yoborariko Caroline Mausa andonsi asore ase ritukeriga riago kurwase mesa ya maya kurwa ensoko nigo togotebanga mbuya mona soko ene kya kogendria kubeka chisemi ase ribaga ria bosio ase ribaga riaye director Zaki Kenya kurwase studio ya Kabere Felistas Kabendi na boigo Brian Achaka abane kyabuna mariogine chibicha ngochara senchirengia mwancho murigeria tukugandira ogendra gutwara oburigerio bya wemeroberia gendrete ase embeo yensoko TV na ndege koroga chinsa isato ntochikomera na gaiga tosange ase nchira yoboikirano nchenkuru kwa Clinton ndigi goika chinga kekyo ase embeo gendra gutwara oburigerio bya